Prosek na vrneži minimalen za ovoj period od godinata, ke se soočili regionot so nedostig na voda vo akumulacijite. Negolemata brana vo regionot Kalimanci, koja je so kapacitet od 127 milioni kubni metri voda, vo momentov ima akumulirano samo 47 milioni metri kubni voda, što je odvaj 37% od kapacitetot. Sepak od vodostopanstvo tvrda deka količinite koji vo momentov gi ima se zadovolitelni za ovaj period od godinata, pa tamo veke gi pravat planovite za navodnuvanje. Vo ovoj del za sezonata što sledi se najavuvati izmeni. Планот за наводнување, кој се уште не е детален, наравно е се уште рано за изготвување на детален план. Значи, со во подоснежните активности ќе изготвиме детален план и мислам дека ќе ги прошириме површините за оваа сезона за наводнување на површините со орис. Vo međuvreme, iako je relativno rano, vodostopanstvo Bregalnica započna so čistenje na odvodnite i kanalite za navodnuvanje. Сакам да го искористиме убавото време пред се максимално, така што со наши две машини, од кои едната да не се пуштиме во функција, другата ќе стартуваме во најбрзо можен период, така да мислам сакам да ги завршиме активностите, ќе ги тераме во целост. Minatata godina nedovoljното količestvo na akumulirana voda beše pričina za reduciranje na navodnovanjeto na površinite so oris, pa od predvidenite 5000 hektari voda se obezbedi samo za nešto nad 2000. Rezultat od beše nezadovoljni zemjodelci i evidentirani kražbi na voda na teren.